Na redu su sinoćna i današnja dešavanja. Udruženje Majevčana iz Švajcarske, patriota sa područja opštine Lopare, koji su silom prilika otišli trbuhom za kruhom, još jednom su osvjetlali obraz. Članovi ovog udruženja pomogli su renoviranje osnovne škole u Jablanici i uručili kompjutere za učenike u srednjoškolskom centru u Loparama. Članovi udruženja Majvičana iz Švajcarske ponovo su pokazali svoju humanost. Nakon brojnih aktivnosti koje su do sada realizovali na području opštine Lopare, ovog puta donirali su i sredstva za obnovu područne osnovne škole u mjesnoj zajednici Jablanica, koju pohađa 28 učenika. Uloženo je ukupno 17.000 maraka, od toga je pola skupljeno iz udruženja Majvičana iz Švajcarske, a pola je opština donirala. Radost zbog obnovljene škole pokazali su ne samo đaci mještani, nego i oni koji su u njoj proveli svoje prve školske dane, a potom su sticajem okolnosti otišli iz svog rodnog mjesta, koga nikada nisu zaboravili. Uvijek se lijepo vratiti u rodni kraj i pogotovo u moju školu koju sam nekada i ja išla, nažalost samo 3 godine, ali lijepo je sada da se ponovo obnavlja i da se vraćaju đaci. U renoviranju objekta ove područne škole pomoć je i pružila opština Lopare. Načelnik Rado Savić istakao je da je i u narednom periodu planirana obnova još 3 područne škole, također u saradnji sa Majvičanima iz Švajcarske. Do sada je preko 100.000 maraka uloženo od strane udruženja Majvičana za razne aktivnosti na području naše opštine, kao što su ove, a i humanitarne. U planu nam je da zajednički sljedeće godine u mjesnoj zajednici Lipovice sličnu područnu školu obnovimo, pošto znamo kakva je situacija u Republici Srpskoj sa financijama, a voljni su naši ljudi, jer iz svih sela ima ljudi u dijaspori, da nam pomognu u opštini, da zajednički ovako najnužnije stvari po školama rešavamo, kao što su mokri čvorovi, kao što su podovi, zidovi, fasade, krovovi. Nakon svečanog otvaranja renovirane zgrade područne osnovne škole u Jablanici, članovi udruženja Majvičana iz Švajcarske uručili su u srednjoškolskom centru u Loparama 10 računara i 2 stipendije budućim studentima, najboljim učenicima u srednjoj školi u Loparama u iznosu od po 100 švajcarskih franaka mjesečno. To će postati tradicija da ćemo stipendirati svake godine po 2 nova studenta. I to će na kraju krajeva da preoraste. Iduće godine ćemo uzeti nova 2 studenta. Ukoliko završe prvu godinu, opština i dalje stipendira, a mi ćemo ponovo stipendirati brucoše. Puno će mi značiti i želela bih da se zahvalim udruženju Majvičana što su mi omogućili da dobijem ovu stipendiju i nadam se da će se ovo nastaviti i da će buduće generacije imati ovakvu priliku. Udruženje Majvičana iz Švajcarske postoji već 2 godine, a saradnja između Majvičana iz dijaspore i opštine Lopare biće, kako je obećano, nastavljena i u narednom periodu.